Pemerintah ni ngadon bak iwei ibat ting shop ibadai ru ting shop bana riboy tadi ting shop artis semua ibadan kelung mahadai. Te imita singai i ba ibang kuai dan hagar fling ban menpemi film kepap. Boleh ibang kuai. Itu wan. Bang kuai. Boleh badai kok nan ni. Ha? Tip re. Boleh ucuk ra. Bam ja dak ai, bam dak ai ngong. Tak aja. Ni rai kok bahan tai ong bam dak kerja. Mamakit cuk jembam re phi. Tit. Ha? Tit. Jadi kau ban ong noi pai ba la ni ka film kepap. Ipat ba te kuak ban ong ba. Tu ya Christian nam. Ya kena ka film. Jungi ban suami minta benai nyol tarik. Tang Ha ai pula biju kan mahal. ki akum no ni. Ya kena ka film te nga aku mu kan jong sam kan jong sam. Tani film pi ak si hado bakut ni kum no. Tang mustang. Kamar sidang te Mustang dan cepat bami tak tak kandet kandet. te mana-mana ba aktris aktor ni film pak picture hi. Tip ba aktris te main aktris tadi Sherlyn Kongwar. Besak sini Sirlen. Sa tip perfis. Tunum tip berapa aklang lam tip ber. Te pinwan pin YouTube ni siap pinwan kena tarik ha po video cinema hall bagi share pinwan lang. Ngan wan nyutarik. Nyutarik ngan. Kano biji pinwan. Tip kat bawan mamakit. Ha? Bawan mamakit, Bawan bawan mamakit. mamakit. Te mot ong sok menapat saya kerpat ini saya banwan ne ongkin. Nah kerpat itu bapin yawan lamuah ba para lak para jak. Te aku aban keli ila de betu bisa baro am to ba in supply pai ba ya ka we film pap ha ka nyu tarik. Te aku aban keli siapa ni ibal balai kini kerja balai kini. Kana di ba nya le serlang tan. Ya selang kemud. Le serlang kemud ba long ba. Le cek naik itu sih. Te sai sim pai ba kerpat ya pi baro ba pin wan ban ajing chan le me ka we ka film khasi ba la mi ha ka nyu tarik ka tabal ai ka teng kapam. Fin saya i gini ki chai artis ki dan hang ni ba ya kan ka film la si menta da usam ba di Sherlyn Kongwar te aku fin ajing chan lem ma pi we pai we la dangin kersian pra khasi ngel kersian yanu pan. Tangani kulisibun.